Ison lumatapak kami nama gula marbun di nalamanggo yata nami kupat-kupatong kita mo. Arong to patuhan ketutuan matok pas may udang matok sa tanggiak marbulan na uli marbulan na ringgan mula di pasok-pasok tihan sa napaparan na pumadok kretesiya tanggiak bisa sapot di bata jalan masuk bahat ke materi bata asal sapon sa loob na Tuhan sa loob na paparan na namin asal okay ma baca mama tihan ko tang mulai payudang matukodak sa masaba baca mandorin ka ni mga Malala na makakarosi kami sa Pasig. Arang to patuhan betul mato asa dinok mataliliat pinatibing ke Pasig. Asa batang masahan kodang mabiyak payubang matukodak pa sa Pasig. Asa dia ipangyan sa betul dua. Asa lemak masih dijuang lemak so tinapatagoran. Asa dia turas na hami sa loob na papangapunan na tinggal kita. Terus lima nang dadang artuan. Baca mama non gering-gering olat.
Jadi suami mah